Miuba Karagi Marakta, Hogi Lusing Badi Oiraba, Lusing Basing as I America than I see a coin of some Nazabada, Donald Trump, psychopath, Amani, narcissist, Amani guy. I'm Pazan Hiva. I want a psychopath, I was a narcissist, I was a Makogi Tracy, personality trace, when a Pazan Nina Ragadi, Sagi, Dr. Farisnas, Hiva, the Michael, and Donald Trump was a Dugi classic example of Oivan Hydareko. Mina Mayana Tineba Awa, Missy Minasi, I think the Moida, and not all they do a crisis, they don't make crazy, Florist over, trapped over there. Adugi pora maleba adana ngasai hangbigi bo question do koina sida laga ding ngasai pakhum aina pijaning muje sumaina thamning ngasai Gulf states myam se Gulf states myam si maikoi ji maigai lepa khara yada phiba amad leiba ko masi lei je kaino kana maikoi gi economy maikoi gi security aduga maikoi gi strategic long term strategic interest myam se masi karamba anoba west asian order amada maikoi ji kana na kamai tor kana maikoi gi security kai kra ji guarantee toraga hinga bodori bno haiba gi kaino sida maikoi ji hojik si yam thina samamna ba phiba amada lei na uzeiba aduna madu hairaga su ngasai gi aina ngasai gi panjagi ba akoi gi Islamabad ta akoi gi Saudi Arabia gi foreign minister yauna ko Turkey gi Egypt ki maikoi lakhiba masigi posidaida sigi laktingai gi mangwai na sai daida koi Donald Trump na it's time for Saudi Arabia and Israel to normalize their relations and high give post adi maroi na mana refer to je Abraham Accords ki makha da ngasai gi haiba Gulf states khara yauna koi Sudan kai kra ko maikoi UAE Bahrain maikoi khara jina ngasai gi koi Israel ga koi normalize to gi base sigi patterns daida Saudi Arabia duga tai tai yaw de bele bangai su lakna bagi kai no masu mana pan mani hai dare ko adana madugi effort ama leiraga su Pakistan ga Saudi Arabia ga koi defense pack leibagi posim koi khange na tra adana hoji Iran na Saudi Arabia gi kai no da ngasai gi US ki military assets ama aduga tai tai magi infrastructure sing da hit toro pakanda hoji se koi dilemma ama lei hai dare Pakistan da su ngasai gi Saudi Arabia gi kai no da interest ta ngasai gi Pakistan ji intervene tawgodoi bra haiba gi kaino ma ko adana madu ju yadabani na swai dai da koina Pakistan na ngasai gi peacemaker ma gi role ama lawra kanda ngasai gi honorary se ngasai gi foreign minister jing host ba da gi US side ka ju pau phongna ba da gi som da Iran ga ju phongna ba China ga kai ga samai tawdana koi gi mayam si punsala kanda ma na ngasai gi understanding ama poraga koi gi ceasefire ma poraga aduga ngasai gi dialogue and diplomacy gi mateng na sagi state of Hormuz ga je ai crucial kai no je adai da aham bagi wena leiba ko hadi immediate cessation of hostilities im laire aduga state of Hormuz hangdo pujine ba maroi na kaino toise adonga sagi UN Security Council da Bahrain na introduce tori ba sagi kai no ga do magi move tori ba do sagi Russia China amasung kai no na khoi France na madu yaro ya da na mana mai khoi hom na lep khibagi por ma legre khoi veto power hom na tabu tabu khoi na sai da yeng da ba poti Bahrain na sigi pose pu khalai je ma ma than da na ga sai kai no to ba por amoi na khoi na low ya bra ya da haibam su yeng mam sang e ba aduga sagi Bahrain na UN Security Council da thangalai ba potu ga sagi UN gi charter gi makha da sagi kai no do use of force to madu authorized to bagi move se to je hai ne ba adai som na UK na kai no to ra kan da sagi virtual meeting ama summit ama to budu da leba hom fu mu yaw na to budu da mai khoi na da push to ba potu ju aduna UN gi mapan da lei bo ra ga su UN Security Council manung da ne aduga madugi mapan da sagi virtual summit meeting da to ri ba sigi move ani je coordinated oina koina yengmo mathau ta ba ma lei ba ko aduna mai khoi gi target ti ngasai gi state of Hormuz je hangdokpa aduga ngasai gi mathau ta ra ga di masida Iran na ngaksau thega sum lai ta ra ga di khoi gi kamai tawdana UN gi authority makha da forces na ba yana ba da maina kaino to sia bra na traga leiba leba myam sigina karamba makhan gi khoi gi diplomacy to godoi bno na traga di mathau da ra ga di khoi coalition of forces ki kaino ma adugu magi khompham loba ya ga dori ba haiba gi mong da khoi gi sum mathang explore to bane na khoi low da ba ya roi ba adana ani ji gi coordinated move ma ai goina di uzei ba miras ko adi UN Security Council ga kaino da toise aduna Bahrain gumba leba adagi Saudi Arabia gumba leba UAE gumba Qatar gumba Kuwait gumba mai khoi myam jina toise mai khoi gi economy security and strategic interest si hanadi mai khoi na khalam ji US ki ngawlo du gi makha da mai khoi ji kaino to ra kan da mafam ji da
stability maintain tawrkanda political stability maintain tawrkanda ngasai gi infrastructures me ama investment me ama thada halakanda maduna mai gi yani khoi gi mafam je khoi gi investment gi hub ama oirakanda ko tonga ba multinational corporations me am gi khoi gi kaino me am si sidai da establish tawrkanda tourism gi hub ama oina expatriates me ama gi mai khoi gi sen pai ba me am sina masida la kanda khoi gi invest tawba madu gumba khoi gi koi tax haven nama hai da ne ko adu gi mong da economic hub mo na koi semgat pa jine ba adu na bu hai ba lebak sing da gulf state sing da koi gi South Asia da gi kari da gi koi gi laira ba adu ga South Asia da gi lebak sing su yaw na koi millions ta ne ba India da gi su ko sai thabak su ra ga sai gi remittance ta je Pakistan gi wagera Nepal gi wagera India gi wagera Bangladesh gi wagera som da South Asia gi lebak sing su yaw na da hai ba sigi phibam ji mai koi na enjoy tawrami ba peace and stability aduga ngasai gi maduna semba ecosystem du da koi gi foreign investment kya ama kano tawraganda mai koi gi lamdam sing ngasai gi desert oina laigada ba mafam kya ama da energy resource ne tourism ne duga tonga tonga investment me amna kano tawraganda koi gi malem gi yamna keno ba masak nai ba koi gi lebak sing oina forest ba economy me am yauri ba ko gulf state sing sida adana masi me am je mathang mathang hit tawrok pa je yadi Iran gi zuma gi military technology ki limitation hagadra magi political cost aduga ate yengakanda magi US ke soil da direct attack to ya da bagi port khar laibani na magi tyranny of distance ki port ama laibani na lam la pikhibni na US ki installations magi assets magi deployments magi kayani overseas ke no aidare ne ko military bases plus economic interest and assets me am se masaj da mazu khoi Iran na leptana tit for tat ta war of attrition haidare ne ko magi tit for trade ta sagi ngasina kaigumba Israel ga US kana Iran gi infrastructure critical infrastructure da hit torokpa aduga Iran amu mathang amu retaliate toba adugi awaya khongi kaino da thomnar ga lai haidare aduna hojing asagi miraj na pambi gi buda magi Iran gi energy resource myam magi Khak Island gi amaroi ba oil terminal ko oil export ki terminal oi ba Khak Island gi laiba kaino sing si masi US na magi marine sing kai kra thajaraga ngasagi capture toroga masi mana US ki monopoly tawna ba dumaina hona gani o magi koi ki car amoi na season na ba Iran bu lakthu na hona gani ha gi por ma la da Iran na ngasagi maduda oi mana yamna kaino oina laisi magi geography na piba magi kaino haidare advantage kharasu aduga magi military capabilities na zu adumai tawdana Khak Island da kaida natraga even magi coastal kaino da koi gi ground force ki invasion ama toropaganda magi defensive capabilities Iran da confidence ama laije haidare adu laijare aduna ngasai adui mathakta amu ngasai gi magi retaliatory power se laibani na Iran na kaigumba ai oil and energy resourcing se Israel ga US kana attack torok pataraga di akhoi gi mangi ba lanthum jigi madugi kayani koi gi laman sing boina koi yumlona ba gulf state sing sigi mai koi gi LNG gi plant wagera oil refinery wagera adi export terminal sing wagera masi mam se loina mak target to ne ha bane ba ko adu taraga di ngasai gi maduna kari adugi escalation duna ha energy resource ta khatang target to bane na ha ga su madugi escalation duna malem da kari porakada gi ha ga dekho energy crisis ki posi adugi mati hena pathol chaw thro kana ba adana adugi poto pam dana ba adugi poto ya pam oi da ba pot lebani na adai da Iran na zu magi bargaining chip ba moina masi ngasai gi magi international diplomacy da masi khara makai adum seasoner pagi poto lai haidare and state of Hormuz blockade to bodune aduga ngasai gi magi retaliatory strikes ta akoi gi resource energy resources da hit toraga di koi gi yumlona ba gulf state sing da lai ba mai koi gi kaino me answers loi hit tawani madugi implications na malem da koi gi energy crisis thopa aduga economic collapse ma thopa gi post dai da maduda win-win oi ba situation amata laite haidare madu nakan animakta punamakta mangmina ba poram oibni na madugi phibam do laktana ba escalation do laktana ba hona ba da hai ba lobby duga diplomacy gi dialogue ki kaino myam se gi tonga tonga ba channels do honai Iran da hostile ba posul lai duga Iran da gi support to ba dugumba kaino so nakan da gi lakpa gi potuni hoji phawgi da uri se aina sumai thamjagi yam analytically lanzi gi winning or loss lanzi ta kana na mai pa igation in kan da yam first na point ho puthore militarily lanzi da kana na mai pa who has the upper hand kana le ai ba ma ani shubada asagi magi war objective jeng pa kan da US na pa mai pandam je phangaba Israel na pa pandam je phangaba Iran ki pandam phangaba hai question je objective ki
द येंबा मागी सक्सेस अमा अदुगा मथंग द नैरेटिव war narrative se the large narrative se kanana Israel na chumbra Iran na sai transit passage gi kaino se lo na ba move ama lai ha dare si ke mari leina ba kaino da ngasai gi khoi gi China gi foreign minister Wang Yi na thama ba pot ama yam mek seng bai dare ma na ngasai gi hau da gi su China na dum kandem tar ga lak pa pot lai ko da ma gi su yam na strategy ko ba kaino khra dum calculation khra dum taw lai China gi su ha di pot se dai da moi su lan de ek moi si yok saning da ba gi pot se dum lai ji ha dai Chinese sing gi adana ngasai gi Wang Yi na ngasai gi US amazung Israel na Iran ge mathakta landa base masi illegal loi haiba mana pot ama lai ba aduga China gi magi khoi na sam magi international kai no behavior hai dare China gi kai no se magi khoi na sam nai nazar pa kanda ngasai gi maji United Nations ki magi kai no se charter se masi bu ngasai gi ngaulo we ra kanda China zu lai ba international masi bu ngasai gi ngaulo we ra kanda China zu lai ba international systems data US ki magi kaya ni supremacy aduga magi NATO gi kari allies me amsina China ji jung asai gi Iran dawna US ki military base aduga magi allies nge jina khoi gi question laga leiba adugumba leiba ama oi haitare maroina khoi gi Indo Pacific region sida aduna China da su sigi pose moi khoi ju khangmani na United Nations ki charter gi kaino da ngalo oi ra kanda China na asai international law gi kaino singse aduga sai da khoi na mu yengbada yamna maru ba kaino development ama na ngasai gi khoi gi China amasung Pakistan na ngasai gi khoi gi kaino se 31st kaino da 31st March day da China amasung Pakistan gi kaino foreign minister ani sina khoi gi Pakistan gi foreign minister Isakdar ji ngasai gi China da Beijing da salakanda Wang Yi ga pulakanda moina khoi gi 5 point gi kaino ma proposal ma tholai ba ado sidai da khoi na ki oina yengadab se kaino kanda na khoi na ure ngasai gi 1st April da natra 2nd April oi bra kaino ri UK na initiate to rakanda khoi gi virtual summit ama sin ba do oi tonga tonga ma report sa tonga ba ma gi kaino pi lebak se 35 40 yaw have report su theng nei lebak homfu yaw 60 yaw have su report ma theng nei ko madu gi virtual summit kaino meeting si da khoi gi India gi su khoi gi foreign secretary khoi gi become message na represent to yadare adana India gi side gi thamai ba posi ngasai gi khoi na si yamna mayek seng na nei na bam sang yadare ko become message na thamai si da freedom of ngasai gi kaino se passe side dare ko freedom of movement ngasai gi khoi gi state of hormuz the power ga se pai kaino si masi lehan ga do ni aduga dialogue amsung diplomacy gi pose masi khoi gi som da yangsan na haiba warring party sing sina masi do masom da khong thang jang ga ni haiba gi pot amadi yawri ba adubu ngasai gi khoi na side da yeng di sing ngasai gi freedom of movement gi matang se si India gi side jom pusalei ba ko adagi atopam na ngasai gi China amsung Pakistan na ngasai gi 31st March da ngasai gi 5 point gi kaino ma proposal ma haidare ngasai gi se immediate cessation of hostilities kodak ta nakalani ma khuthana ba lepa adagi ngasai gi moina su freedom of passage se ngasai gi state of hormuz se masi forest pa gi kaino si da disturbance laitana ba gi kai kraje moi si lai haidare adana si myam se koina dissect to ba kanda khoin u da pose US na ngasai gi Donald Trump na hagi ba pom lai dana ko ekoi gi nakhoi gi thau gi kai gi awara pa thengnari ba problem yam si jet fuel da gi kai de horoga noi punna lan thengnamina ji aduga state of hormuz se open tau je ha ba noi na cooperate tau dramina mana saw da ngasai even netto je mana akoi gi telegraph da no interview mu da su mana paper tiger ni high grab ne yes adu da gi mana ngasai gi allies sina support se tau ji ya drabani na ngasai gi ma je hojik se noi thokpa noi gi thau gi kaino se nakhoi na arrange tau zaro sidai da la ga noi ya na hona zaro ha be phiam na thadore ba thadora ga ju sai je khoi na ya na sai je am na sili oi na lob ya da por am na kai na ka ngasai gi UK na initiator iba ngasai gi leba homfu mu yaw ba virtual summit se si jiga ngasai gi United Nations Security Council da ngasai gi mai khoi na bare na introduce to iba ngasai gi resolution ama pukhalai je masi khoi Russia China among France khoi gi UN Security Council gi permanent member manga ni ko moi ahum jina masi ngasai gi authorizing use of force di yaro ya dana UN gi charter makha da lepre ba ko adu gi ngawlo du bu di Iran phajana phangre ba tabu tabu khoi na swai da yeng adu se ngasai gi energy crisis ki pot ama lakpa aduga malem gi lebak myam se ngasai gi Japan haigera South Korea haigera China haigera India haigera Pakistan haigera tonga tonga ba lebak myam khoi maroina net importers of energy resources wei ba ko Russia gi di mai di marang kan thoksa bani na mon di jiki kaino ji situation na mon da ngasai gi US na ju energy crisis la ba da khoi gi aina theng za ba da ngasai gi April 11 phau gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕ ꯇꯧꯈꯤꯔꯦꯗꯅ ꯑꯣꯏꯜ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯐꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯗꯕ ꯃꯥꯏ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯆꯦꯟꯁꯀꯤ ꯗꯤꯁꯔꯞꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯇꯨꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤरिꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯆꯩꯅꯥꯁꯨ ꯖꯄꯥꯟꯁꯨ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯨ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯁꯦ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯅꯗꯤ ꯏꯟꯖꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯇꯨꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄ꯭ꯔꯣꯆꯇꯣ ꯈꯦꯠꯅꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯆꯩꯅꯥꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏꯕ 5 ꯄꯣꯏꯟꯠꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁ ꯐꯥꯏꯌꯔꯒꯤ ꯗꯤꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯁꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯗꯥꯏꯂꯣഗ് ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯖꯔꯛꯄꯗ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏड ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯑꯦꯁꯀꯦꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ 에너지 ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣഗ് ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯊꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯁꯀꯤ ꯑꯟꯀ꯭ꯂꯣꯖꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯩꯗ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯦ ꯊꯝꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯜ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯇꯦꯡꯀꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ $2 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯌꯨꯑꯦꯟꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯟꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯌꯥꯇꯣꯂꯥ ꯈꯃꯩꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤ 28ꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯐꯠꯋꯥꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯋꯤꯄꯟꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯏꯔꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣꯌꯤꯡ ꯏꯔꯥꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯅꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯂꯤꯐꯔꯦꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ NPTꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯁꯦ ꯍꯟꯗꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NPTꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ 2003ꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯏꯔꯥꯟꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯂꯦꯕꯔꯦꯖ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯁꯀꯦꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯁꯦꯠꯁ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯦꯁꯟꯁ ꯀꯣ ꯏꯌꯔ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯄꯥꯏꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯋꯤꯄꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯁꯥꯏꯠꯁ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯟꯗꯗꯤꯀꯣ ꯏꯁꯐ꯭ꯔꯥꯍꯥꯟꯒ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯀꯔ ꯕꯁꯇꯒ ꯊꯥꯗꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯂꯤꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯇꯔ ꯗꯤꯁꯦꯂꯤꯅꯦꯁꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯊꯨꯝꯍꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ US ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯏꯔꯥꯟꯅꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 1ꯗ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯣꯐꯀꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ B1 ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯇꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ US ꯅ ꯃꯁꯤ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ unpredictable ꯑꯣꯏꯕ erratic ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯪꯖꯕꯗ ꯁꯦꯟꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯃꯥꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯋꯦꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯀꯣꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ 11,000 targets ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ identify ꯇꯧꯕ targets successfully hit ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ 3,554 to be exact magi masindagi masi akoi target se thagini haibneba aduga haiba kainoje ngasai Dr. Faris na ju yam phajana di haigre magi shifting goal post ki poram lebido adu ngasai 3,554 target se Iran da koi hit tawada wali adu ngasai conflict se 2 to 3 weeks muki swagi kaino se da kaino tawni adu na mana 1st April gi kaino se da magi evening da piba his address to the nation Donald Trump na da haije ngasai gi akoi gi strategic objective se di ke doba masi phangmagi kaino se da yam thina naksal le aibane ma haije ko the nearing completion aibane strategic objectives je US ki oina di phangmagi kaino se da lai adu 2 to 3 weeks muki kaino da akoi khu thabagi kaino lai aduga masi dai tharak ba kaino se maroina akoi gi infrastructure critical infrastructures ngasai military kaino du khatana ta ba installations khatana ta ba adu matunda ma haije last kaino da mana tharak tu ji ngasai power kaino se installation sing se aduna ngasai Iran je stone age ki kaino da pu gani sine ba mana haire ji ko nan gi magi space to the nation je aduga sai dai da khoina mu miraj naina ba de amna mathau ta ba angle amana ngasai gi Iran manung da su hardliner oiba group ama kra hawkish oiba kaino amaga ngasai gi kitang diplomacy da dialogue ta kitang space pi ba kra soft lining oiba group ama ani gi kaino ama dynamics ama leibra na sai uzai ba ko maroina se Iran gi president Masoud Pezeshkian je magi kase magi na ex da thadorpa magi open letter to the Americans na mana Americans in the address to ba Americans plus Europeans in the address to je mana akoi akona songnai ba lanse Americans sung Europeans in natte mayok te natte aduna lanse dai da tasengna aramba narratives kya ama US na ngasai gi miyam da aramba da thajal laga tori ba aduga akoi bu yekna boina ga semi ba se masigi asum ba je masak khangna bagi mong da mana thang bai pu amasul layeba adubu ngasai gi foreign minister Abbas Araghchi Iran ki foreign minister ki side gi oina di sagi Donald Trump na ga ngasai gi Iran na ceasefire tawna ba khona ba khoi da proposal thangkale ga haib je ngasai gi kaino sina di foreign minister of Iran sina di akhoi gi flatly deny to webo khoi sugumba kaino amta leite da na ko adai da ngasai gi interesting weba se ngasai gi Abbas Araghchi na thami ba waron je dai da ngasai gi US ki side gi mamang da akhoi gi March ki loisak pa 31st ki sai ko kaino se dai da akhoi gi 15 point gi kaino ma moina Pakistan gi through da ngasai gi pi ba ko aja koina yenga da badi kaino gi March ki tang kunthra da akhoi foreign ministers moi lebak mari muki moi pulina ko Pakistan ki foreign minister ne Egypt ki ne Saudi Arabia ki ne Turkey ki ne ko aduna mai khoi man je Islamabad ta pun bagi pose swai ki kaino se dai da Pakistan je ngasai gi peacemaker ma oina se hojui lai ba establishment in Pakistan je ngasai gi khoi US ka ju khra dum mari pha ba oina uye ba ko khoi gi kaino moi prime minister si ju aduga loina na ngasai gi khoi gi asimuni ko magi Pakistan gi army chief oiba kaino si su aduna Donald Trump ga moi ga khoi gi report je khra lai bani na Pakistan na sai dai da ngasai gi warring parties man si punna Islamabad da wari sanan ba yana ba gi kaino ma hona ba ga mari laina ba da ngasai gi sumaina foreign minister lebak mari gi kaino pun gi bisida ngasai gi maduga mangoi na US ki side gi 15 points kaino puthorop je proposals list ama thajala paje Pakistan gi through da masida ju Iran na reject togi ba miras ko aduga Iran gi side gi moina 5 point gi oiba proposal ma thamme go adu side da khoina yenga da je kaino kan da londa da haidare magi diplomacy gi oina de oi londa je amaru oi rakpani na khoina aina hawkish way khra haliner way na lori ba ngasai gi Iran gi foreign minister gi kaino se magi response US ki side gi usal pukhalai ba khoi gi proposal gi kaino sing se masi yamna maximalist way ba ko adu ngasai kari hani
irrational oi bai dare ne Okay. asai gi moina pame do loina low da ya da ba adu loi pi draga de khoi yaro hai gi yamna negotiating space ma pi da bai dare ko adi pressure je build tor ganda Iran da surrender to hai gi mong da adi noi missile range si ke to sa ba yaroi nuclear gi ke no loi surrender to adi Strait of Hormuz si ke no open to ga na samai na khoi gi magi everything ke no je khoi gi da gi magi exist of resistance hai dare ko si myam si loina ke no to odam ni hai gi mong da loina mak negotiating space lahen da bida ngasai gi moina pam ngai loi piu hai gi mong da ya maximalist oi ba rational oi ba mong da ke no to ba po nga ta ni moi gi proposal je duna khoi ga moi ga wari sana ba ya ba gi ke no room sule lei ti hai gi mong da ngasai ji ke no sina Abbas Araghchi na thamai ba ko adana ngasai gi akoina aina Masoud Pezeshkian ga ngasai gi Iraq ki foreign Iran ki foreign minister ngasai gi Abbas Araghchi ga ani gi londa se da khara hardliner oi ba kaino khoi gi Abbas Araghchi gi londa se lairaga su even Abbas Araghchi gi side gi mana maximalist oi ba irrational oi ba demands nga tani haiba gi mong na thamak pa je aswai dai da ngasai gi aina uzaba ji kaino ha kan da ai assessment da mira lebak kya da gi lebak kya da gi ngasai gi khoi gi pressure ma lak pa je maram di energy crisis ki thengnariba awaba da gi ngasai gi gulf state sing na thengnariba problems ma hai da re ko sidai da ngasai gi mai gi michang khomna kan da China ju Japan ju India ju Pakistan ju masidai da chongdarang na bagi port aduga akoi gi hostility je loisan na bagi port ama aduga Strait of Hormuz da free passage ya na ba lami thirak pa kan sidai da ngasai gi Iran ju ta da bdi ya da ba khar lei da na ko hai di ma ga friendly oi ba le ba myam su yaw ri aduna ngasai gi yamna hostile oi ba stance ama da Iran na le puraga su ngasai gi international kenogi ma gi treaty sing ha ba da re ngasai gi Iran na ngasai gi unclose gi makha da kai da ko mana keno to budi leite doi tar ga su ngasai gi mayam gi oina establish to na ba unclose gi makha da ngasai gi Strait of Hormuz je hangdok ta ba tar ga di madu problem le ya da condemn to bagi pot ta ngasai gi India gi side ta gi even China gi side kai dai thamnai ba myam je khoi gi hostile oi da ba attitude ama ga loina ra ga su madu respect to ba mathau tai ha gi keno ma di pressure ma di Iran da ju build up to we ba ko aduna swai da ni ngasai gi aina huji aina haijaning je okay lanse ngasai gi Iran gi oina di mapangan kan ba lebak ani ko khulai je amna phawa ani jiga thomtat na rukpa masidai da ngasai gi suan han da moina thomak pa je swai aduga ma gi ju international community jida ma gi diplomacy gi kari gi keno se khoi gi marang kaina ngasai gi lebak mapangan kan ba lebak sing yauna even NATO gi lebak sing na US gi mai kai da lepu ya da ba se sigum ma myam se yeng ga di Iran gi oina huji phawa di amna sauba mai pa pa ma di oiri ba ko aduga madu hairaga su ingonda ngasai gi tongan tongan factors me amje loina khoina holistically analyze to taraga di ngasai gi somehow hujing leiba film je segment ki ko segment ki phibam amada leibra but segment oiraga su masidai da khoina khara celebrate to ba point se ai gi oina ai personal oiba keno da gi di yeng da gi di ngasai gi Iran gumba leiba amana ngasai Persian civilization gi mapu oiba du gumba Iran gumba yamna masak thopa culture ama oiba leibak sigi miyam jena asuk yamna sathi ba khulai langi khulai kya kapsalak tana ki handana mai gai khode makta moi gi military base myam da gi question la kan da language la phaw da Iran amadu surrender suktaw tawroi ha gi mana khompham sab sana lepaje aduga magi survival je international system je da magi international system gi anarchy je da magi Iranian state ki survival je ensure tawna ba mana lowri ba khoi gi khompham sing ha da re diplomacy da boigera military defense ki khoi gi arrangement da boigera madu gi tonga ba strategy jing kari kara magi si myam si yeng kan da di Iran ji khoina kari hani champion am oi ha da re aduna masigi lans da kai gumba Iran hujik lai ba phibam da gi soksan da bi da mana kai gumba mai pa na tholop ngam di post war West Asian order sida Iran na phangdoi ba phira ja West Asian gi khatan na te malem gi oina champion na moina amna masak to power moina Iran ji immerse to pa ba ja suksoi soida bani ha dare hujik lai ba trend yam phazai yam phazana macha khaina thambi bo afam sing se kadai while the areas where Iran is winning Iran na karam areas sing da jaga sing da lanjina mai pa ibage adu Iran yu weakness na kadom da lei adu ga Iran gi manung da dynamics lei bra ga haibagi whole question adu ge Trump ki statement inconsistency lei ba mayam adu ga kai yam bra ke sang la se ge darkest lak ning baje darkest mamang the 48 hours ke ultimatum ama Trump na pi baje Iran unless you open the Strait of Hormuz in way hangdok ta taraga di pung ni funi pangi manung da
obliterate tꯧgani aduga then akhoi energy sources makhaise loi sigise thuai gani aduga Iran je maman gani habane ada Iran haibase sigise mamang su adum nainagi adu Iran haisina adu to taragadi Middle East pull region je pull mangani habane sigi Iran always magi direction si akhoi USA na tawre hara kanda from the regional da dum changsan base karamba makhal ki pressure tactics no mase da pirise adi nasagi Saudi Arabia na Emirates na leiba sigi ma Qataris myam sina kaigumba ya da taragadi lanje moide yam kana soga kada oiragadi moine US da pressure pirakani habiki aduki potu oidoira kari no moige pandam je swai da leis ahamada miraz ngasai Iran je obliterate tawgani habiki threat ama pibaji unconditional surrender to natragadi akoi noi energy resource ngai je pra mahang thangin have pose si je US na sagi kamaina magi president na sama hai no je akoi na naina baganda magi US ki magi foreign policy magi national interest magi strategic objectives ka suguma mayam sina guide tawba aduna driven tawba what oina akoi na yengadoira natragana Donald Trump gumba akoi ngasai sem hainai ji unpredictable oiba erratic behavior leiba adugumba akoi gi miyoi amagi masindagi nganga ki mana sum pangang bra haibagi pu am leiba ko ada ngasi khudong sa baji lower kanda mera aina pakhom ji phajana adom da straight ta latring ida aina lari ani khak introduce tawning eba ko akoi yeng biri bam khwai myam su aduga akoi myam khamina na ba haidare lai ani si aigi punsi da yamna maru e na aina khanjaba aduga masigi lai ani je aina myam da introduce tawning si kai no kanda matam amada ina Indian Council of World Affairs da akoi research fellow ina laizari ngai da akoi China gi Tsinghua University haidana Asia gi akoi top rank oiba university masigi akoi international relations ki professor yamna masak naiba malim sinbathungna IR gi akoi professor moina China dagi masak khangba dugumba professor Yan Swetung haise maki lecturer makoi CWA da akoi na taba phangjagi haidare ko adana masida mana ngasai gi miyoibagi puari da akoi matam gi matungina akoi aka gum nai ra kanda ngasai gi yamna populist oiba aduga kari haini akoi irresponsible oiba ngasai gi magi aning apamba duna ngasai gi keno tawga power si paira kanda misi mina salan gi kari gi sugumba miyoi millions hibada thawai wawai da ba adugumba yamna tyrant ama oibagi ko akoi masa chatpa mi oibagi wakhan khanda ba conscience later dong na toba mi kanglo singjina he lebak singjigi mapu oira kanda lenga mapu oira kanda mai koisina malem jida so lan ke ama thon ba aduga autocratic oiba dictatorial regimes ke establish tobagi wari zemana puthoreba adu masigi pose miyoibagi puari de hek tawri ji aduga matamamada mu subside tawi aduga masi mu rise tawri aduna mana haiji ekoi hujik leiba khoina hingiba sigi matam sida sugumba leaders myama thola khai haidana mana examples pi ko koi leiba khra pali even Donald Trump sizuma dum palle haidare aduna masi khangna bo honaba kanda khoina pathocracy haiba wahema thingna jeiba haiba pathocracy haiba like si kanana iba kaida thingna jabno ha kanda koi gi police ki amna masak naiba psychologist aduga psychiatrist amasu oiba koi gi Andrew Lobabsky haidare ko magi ba mingsi kitang keno we do haiba Andrew Lobabsky gi magi political ponerology, a science on the nature of evil adjusted for political purposes haiba ma adu ani subalaisina people of the lie the hope for healing human evil haidana sizu jagi amna masak naiba psychiatrist M Scott Peck haiba miosina khoi ibani sigi lai ani siko amana ngasagi polenzi ngasagi nazi gi kenoda moina thingna bo keno se sai da moina keno tomni Russia gi kari gi si second war gi sai matang se moina salan gi marsi da moina ngasagi kamai tawdana sigi misi minagi militarism gi sai thengje kamai na hawra ke bano haiba gi naina ba da mai khoi mari na hona ba da gi konan na tai je sir kanda indigenous mu draft se mu nau na keno tor kan ithoga le hoba lai ne ba sigi lai ani je khoi na naina da ba suya ya roi haidare ko aduna ngasai gi lai ba pose kai geno ha kanda khoi gi miyoiba
ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯖꯕꯗ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯁꯦ ꯁꯥꯏꯀꯣꯄꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯥꯔꯁꯤꯁꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯀꯣꯄꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯥꯔꯁꯤꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯐꯔꯤꯁꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞ ꯍꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯊ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯒꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯂꯦꯞꯄ ꯈꯔ ꯌꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯦꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯡꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯎꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯂꯥꯃꯥꯕꯥꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅꯀꯣ ꯇꯔꯀꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯖꯤꯞꯀꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯏꯠꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯐꯣꯔ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯇꯨ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯥꯏꯖ ꯗꯤꯌꯔ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯥꯍꯝ ꯑꯀꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯗꯥꯟ ꯀꯩꯀꯔꯥ ꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯨ ꯑꯦ ꯏ ꯕꯔꯦꯟ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯉꯩꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯄꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯐꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯄꯦꯛ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯦꯃꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯟ ꯇꯧꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯍꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯁꯥꯏꯠꯀꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒꯁꯨ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯀꯩꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁ ꯐꯥꯏꯌꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯒꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯁꯦꯁꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯁꯇꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯕꯔꯦꯟꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯈꯩꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯆꯩꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ರೆ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯇꯣ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯕꯔꯦꯟꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯔꯦꯟꯅ ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯔꯇꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯁꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯨꯚꯁꯦ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯌꯨ ꯀꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯨꯝꯐꯨꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨ ꯑꯦꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯁꯃꯤꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯉꯥꯛꯆꯥꯎ ꯊꯦꯛꯑꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯨ ꯑꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯣꯔꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤቭ ꯃꯨꯚ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯎꯖꯩꯕ ꯃꯤꯔꯥꯖꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯔꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯌꯨ ꯑꯦ ꯏꯒꯨꯝꯕ ꯀꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯨꯋꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯦ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯉꯥꯛꯂꯧꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯩꯗ
stability maintain tawrakanda political stability maintain tawrakanda ngasai gi infrastructures me ama investment me ama thada halakanda maduna mai khoi gi yani khoi gi mafam je khoi gi investment gi hub ama oirakanda ko tonga ba multinational corporations me am gi khoi gi kaino me am si sidai da establish tawrakanda tourism gi hub ama oina expatriates me ama gi mai khoi gi sen pai ba me am sina masida laganda khoi gi invest tawba madu gumba khoi gi koi tax haven na mahai dare ne ko adu gi mong da economic haba moi na koi semgat pajine ba adu na bu hai ba lebak sing da gulf state sing da koi gi South Asia da gi kari da gi koi gi laira ba adu ga South Asia da gi lebak sing su yaw na koi millions ta ne ba India da gi su ko sai thabak su ra ga sai gi remittance ta je Pakistan gi wagera Nepal gi wagera India gi wagera Bangladesh gi wagera som da South Asia gi lebak sing su yaw na da hai ba sigi phibam je mai koi na enjoy torami ba peace and stability aduga ngasai gi maduna semba ecosystem du da koi gi foreign investment kya ama ka no toraganda mai koi gi lamdam sing ngasai gi desert oina legada ba mafam kya ama da energy resource ne tourism ne duga tonga tonga investment me ama na ka no toraganda koi gi malem gi yamna ke noi ba masak nai ba koi gi lebak sing oina forest to ba economy me ama yauri ba ko gulf state sing sida adana masi me am je mathang mathang hit torok pa je yadi Iran gi zuma gi military technology ki limitation hagadra magi political cost aduga ate yengakanda magi US ke soil da direct attack to ya da bagi port khara laibani na magi tyranny of distance ki port ama laibani na lam la pikibni na US ki installations magi assets magi deployments magi kayani overseas ke no aidar ne ko military bases plus economic interest and assets me amse masaj da mazu khoi Iran na leptana tit for tat ta koi war of attrition haidare ne ko magi tit for trade ta sagi ngasina kaigumba Israel ga US kana Iran gi infrastructure critical infrastructure da hit torokpa aduga Iran amu mathang amu retaliate toba adugi awaya khongi kaino da thomnar ga lai haidare aduna hojing ngasagi miraj na pambi gi bada magi Iran gi energy resource myam magi Khak Island gi amaroi ba oil terminal ko oil export ki terminal oi ba Khak Island gi laiba ke no singsi masi US na magi marine sing kai kra thajaraga ngasagi capture toroga masi mana US ki monopoly tawna ba dumaina hona gani o magi koi ki car amoi na season na ba Iran bu lakchu na ba hona gani ha gi por ma la da Iran na ngasagi maduda oi mana yamna ke no na laisi magi geography na piba magi kai no haidare advantage kharasu aduga magi military capability jina ju adumai tawdana Khak Island da kai da natraga even magi coastal kai no da koi gi ground force ki invasion ama toropaganda magi defensive capabilities Iran no confidence am lai je haidare adu lai jare aduna ngasai adui mathakta mu ngasai gi magi retaliatory power se lai bani na Iran na kai gumba ai oil and energy resourcing se Israel ga US kana attack to pataraga di aikoi gi mangi ba lanthum jigi madugi kayani koi gi laman sing boina koi yumlo na ba gulf state sing sigi mai koi gi LNG gi plant wagera oil refinery wagera adi export terminal sing wagera masi myam se loina mak target to ne haibane ba ko adu taraga di ngasai gi maduna kari adugi escalation duna haibadi energy resource khatang target to bane na haiga su madugi escalation duna malem da kari porakadagi haga de ko energy crisis ki posi adugi mati hena pathok chawthro kana ba adana adugi poto pamdana ba adugi poto ya pamoi da ba polai bani na adai da Iran azu magi bargaining chip ba moina masi ngasai gi magi international diplomacy da masi khara makai adum seasonal pagi poto lai haidare and state of Hormuz blockade to bodune aduga ngasai gi magi retaliatory strikes ta akoi gi resource energy resources da hit toraga di koi gi yumlona ba gulf state sing da lai ba mai koi gi kaino me answers loi hit tawani madugi implications na malem da koi gi energy crisis thopa aduga economic collapse ma thopa gi post dai da madu da win win we ba situation amata lai te haidare madu nakan animakta punamakta mangmina ba poram oi bani na madugi phibam do laktana ba escalation do laktana ba hona ba da hai ba lobby duga diplomacy gi dialogue ki kaino me answer koi gi tonga tonga ma channels da honai Iran da hostile ba posul lai aduga Iran da koi gi support to ba dugumba kaino so nakan dagi lakpa gi pot ni hoji phawgi da uri se ai na sumai thamjage okay thank you very much Darakesh ngasi phawbada 35 day habada si phawbada koi gi soknari ba lan